Ya komelo ki mita sifat-sifat tujuh, akita ki okko dua lima tai. Ite gari lima kanjane sifat-sifat tujuh nah. Ya ko jokkai tau na normal mo, ya na loyolo atau na otomatis lomun di abiona. Denis tel loyoloi abiowe tapal lomun di atau makanya soena ko normal sinina ata matebekna bu Allah Ta'ala ke hadir ia agagai komatan resi ngerenah amo mitani tuli ang kalimu pituli ngerang ia nabita to nasari pamasin ni asalamakeng si sebuni apadatu 34 tahun gang kamatena ilattu iya waniwe tuli ang kalimu pia peringerangan nasabak liwak mimatuyha tandrena singarenna ronabita napa ni majanci nabita nigi patue singareku napojika si bawa kak matu ke suruga man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah nigi patue sunnahku napojika nigi pojika si bawa kak matu ke suruga ia melo iparingati ye tau ngoto pada di tau jadi manyama yakin rolai apa pada kita tahu angka gak tahu deh itu pada angka ye Nabi Isa deh itu pada pak ye Nabi Isa indok nam yang kade gagambok na Siti Hawa deh tu si gaga indok na ya lalu Nabi Adam deh sisa gaga mengkai ambo de gaga indo de gaga amure nene sappo amu bali bolana de to gaga ya pun nabita menyama ya cinrolai nasabak mage pada sisang ni ang kambo tang katombo na ang kaindo na ang kamure na ang kanene na ang kasappo na ang kato bali bolana jadi bagampa ya cinrolai sini no masalah malabing kadire makadami guru Ja'far wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqa Iro nabita tahu kami na suku ancajingan na suku to kedo na razati wa sifatin sania watakalena nabita suku sipak na suku to angka tahu biasa makanja watakalena tapi sipak na denir sepau-pau ia nabita si cocok tappa makanja si pak makasing ia tu nabita dega gacau geretak kulinoi mageretak pitu nabita na Nabi Yusuf
Biasa tita Nabi Yusuf. Tapi kumakadaki Nabi Yusuf tahu garatta. Onro garatta na yasangi Nabi Yusuf. Ia koma kira-kira lasunay makunray na lalo Nabi Yusuf. Lay pajinay patanga Nabi Yusuf. Capu lasunay nakira amo pat jalok na nakira to di na mainga. Onro kasin na tapan yasangi Nabi Yusuf. Kaguru tarampe makada iya komelo ki magaratta anak ta ye wattu nai tampu ta baca-bacangi surah Yusuf. Angkato gatok bacangi sisan na manajaji anakna Allah majatappa na talipong ustase. Maje pala nang katuliw bacang surah Yusuf anak ko tunay tampu. Sisan na jaji majatap pana. Maka day guruta. Takiringa nga gari foto nambo na. Makuagay nakada iya persis. Nakada cucuk nito pala. Dia nama bela puluk ko tu. Minimal sifatna Nabi Yusuf wat dipada wat dimakdepe narikui bacangi surah Yusuf narikui tampu nanai maga sifatna Nabi Yusuf magaretta tapana tapi ilece-lece yoko makun raye aga nasan mitau ka kupungan Allah Ta'ala ya rosipa makasir magarat tapi tapana nabita na Nabi Yusuf. Yan na tu ampay de gaga poto na nabita. Apa angkam si matu malay Sara mak buah baleho napa nagat tungok ko biriwata tanay lalu pongotoy tangai sila polop ko matu de na mainga. Yang kedua ampe degaga foto na nabita na sabatanya je gertak na nabita melo yacin role to mamaulu tania. Aga guna na gertak iko maja ikedo. Jadi sifat-sifat na nabita melo yacin rolai. Maga sifat na nabita duan rupa narampe guruta Ja'far kedua sifat Nabi ta menonjol. Pertama syadidal haya'i matan resiri lengi matan resiri lengi mega siri ia ko mega siri na tawe amoy pakasiri deto na jampang ya Pak Maget mega mo sirina telu karoba pimunri. Ya ko sisa ni amparang de na magana na siri. Tetapi ya sangi matandre siri malada manini. Ya ko ang kagagawat di posiri aja nakada ma napogaw amo madap pede ga cinana. Makoy na bitay matandre siri. Bicu mo pinabita na macam matandre siri. Napay arwa taong umurut na. Iwatun na ipiara na bitok ko amure na itala Abu Talib. Arwa taong umurut na. Yero Abu Talib. Dua telu wijawijan na deto kasih na masage na andrena. Nan recek de anak mega angka sinure macio jegangkana na tekniki iya kona pandri anakna na patudang ni si pakamase-mase si bawa nurena na pakkasamangin mandre dengan harapan
amonan recek dek kotudak ki sipaka masing-masing manrei angka baraka nataru pungala ta'ala napak genna amo anu cek dek ko sipaka masing-masing ki genna toh. Tapi amo anu mega ia koyak dapai denang kana melogan. Jadi irwatun na nabitta siada sapona meloi nabitta japui pakan riangi naitai liman na ali meloto japui nagattangi liman na nabitta napatujui sapona nisang alena nabitta makada iya manumpam makkobolana mureko sapoku pun na bola gangkana napatuju iya sipa maromo lanya makokoe iya to na manumpang iya to na melo cocong nabitta napitangi tanri sirina jadi makanya ang kagama tu 4 juta melo jappu tallo nang katoti talima melo japui gattangi limatta idi patujui taue ang kahadiata kota patujui taue ang kahadiata aga wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi pungala ta'ala patujui atanna ya koiro atanna pungala ta'ala napoji patujui sila surasallanna jadi komiki na patuju pungala ta'ala at guru-guru patuji padat tarupa tahu jadi amo meloki japui nangka melok japui patujui palabay tahu na japui gattang limatta ini tapi iri palaba patujui isatoy aleta amoy palaba ki melo ni japui tapi ang katoto melo japui laingi gattatoy limatas ini iya makkoto iya ko makkomanan ni ro amat talo jadi nabitta tu na pamanaras sipak patujue irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama ama sewi ko lebo na wanwelino ama sewi ko tanay bernama seiki polease langi pekko turu pamasewe nareko idi taulino deto sipaka masing-masing makanya nelorang inabita sipaka masing-masing iya komelo ki mita sipa 7 akita ki okko 2 limatta itegar 5 kanjane sipa 7 na iya ko jokkai tawe na normal mo iya na loyolo atau na otomatis lomun di abiona denistel loyoloi abiowe tapal lomun ri atauwe makanya soena ko normal mo ita jokka pak si selle ye loyolo iye mi kode na normal loyolo ni atauwe loyolo topa abiowe ajewe machoe topa mancai ko jokkai makua mani agasan nero makuaro modele na tau de na melo sipa 7 jadi na pamanarang inabita sipa 7
Yang kedua, sifat Nabi ta menonjol adalah tawadu. Ya sange tawadu mappakatuna ale. Dena matuna Nabi ta tapi alena mappakatuna ale. Apa napangi makada iya ko mappakatuna ale ki Pengalla ta'ala tanrere ki maka ki matanre. Nabi ta mappakatuna ale. Maka ipendre derajat no ku pengalla ta'ala. Maga tanrena mencaji pangulunna sininna nabi. Pangulunna sininna nabi. Aliena nabi marimonri. Tapi dena tama suruga sininna nabi. Kode panatama biriolo na bitta. Umma na macho ito malabi. Dena tak buka suruga, dena tama suruga sininna wawanna nabi marioloe. Kode panatama umma na nabitta jolo. Idi mana di mana? Padahal koma deking watakali tawe umatna Nabi Muhammad degagat cauran ni. Mapamula Nabi Adam liwat lopona telu 60 siku tanrena 30 meter. Lebana arona Nabi Adam asirasiku apa meter si tengah. Makwa mana ro berurutan no umatna nabita kami na bicu mat deking umur itawe degagat cau ponco i umuruna umatna Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman runtuk tau teri violona ki buru tomatoa magi tateri maselat dak nyawaku mate maloloi anakku. Siaga murukna. Ay, malololat dah. Napai 200 tahun. Maka di Nabi Sulaiman pajai ini terie. Angkamu pa ummak munrita ye Muhammad asan na nabinna. Liwak pa poncok na umuruk na nanya tu anakmu tu. Siaga mi. Okomi palawangan na anangnya pulau na 70 tahun. Among kaliwang ngero ay nabali-bali to mani kasi tay tuwo pajet teri lepot to matoa nakada tamamoga palik suruga maka de Nabi Sulaiman aja na makada tamamoga suruga dena tama suruga sining na wawan na nabi termasuk iko kode panatama yero idi manang ni umat na Nabi Muhammad dena tama suruga wawanna Nabi Marioloe kode patut tama lak biriolo. Iya naro sahabat Nabi Adam alaihissalam min lawa ko pungala ta'ala puang pancaji ka umatna Muhammad agam iseng makadang kesa Muhammad maka di Nabi Adam angkaro asat tasidapi asannahi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tau malabbi iro apa sidapi asatta asanna. Maka di pungala ta'ala iya naro nabi pacapurang. Maka di Nabi Adam pancajika ummak na iro. Nabi Adam tarakani mancaji nabi min law ko pungala ta'ala nancaji umma okko nabita min law pada idi min law nabita supaya pada idi nabi romelo pada idi aga napahan nabi ada watiro Nabi Adam si sepogau dosa ilalas suruga
sisa pogau dosa ilalas suruga wattunai suruh kupungala ta'ala ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah. Adam onrono jolo ko suruga sibawa bainemu angkatu andre upasadianya koma kalunra namiga andre sepuasmu siddi bawatya ko aja muat depe oko to ajue aja muat depe. Nabi Adam penasaran iganna halala masa siddi bayat tiang maka dai benena makan jalak dek kapayan redai coba-coba gare angkatoni iblis natia ko pengalatala mak dape koto aja pak ya kumuan ribuan nah itu kamu kekal di surga dena nelo pengalatala ko tatak ko ke surga penatia ko manri ya ko melo ko monro taru anri terpengaruh Nabi Adam nalai di buana to ajue na coba iya to nama iya to nakadda iya tu na to mamada idi orang newe angka mana tiga rok tabak butuh kowe mana boleh Nabi Adam nakadda ya positi hawa de na coba nama sisangi dua. Maka dia pungalah ta'ala, Adam. Egan namo andre lupas sadianya ko malunra namiga si di bawah tiak ko magia mu yerum pagau to. Maka karena pelanggaran Nabi ada siddi lolongangi apa hukuman. Pertama, ipatalagama sinin na pakaian nalah hadece dua-dua mu bainina ko surugan ipatalau pakaian mancaji dong ngaju menya tolo-tolo napa nak bida. Yang kedua, siddi midosana Nabi Adam laisuros salai kamponna suruga aja monrok ko suruga Adam tania suruga onran na tawe yatyange na pujitoy pugau okoni suruga Nabi Adam yatyang na pagau toy isuro made magaro pokok kumupi bulo yatyangi na tapujito pugau meloki lokor suruga ay okko iro lagi lalu ya ko meloki lokro iya ko yatyangi aja mima jita puji-puji pogau apa ko tapagau anu yatyangi okko lagi surugai lalu. Yang ketiga, sidimi dosana Nabi Adam ipasara benina sid ditepok ko Mekah sid ditepok ko India eta pasti sapa napa si runtuh okko mani Jabal Rahmah si runtuh. Yang keempat, si sami Nabi Adam pogau dosa ia koi curitai sejarah Nabi Adam lolong ki pahala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah letu capakna siddi hurupu komas sempajak ki nai baca mancaji siratu apalang siddi hurupu ya ko tuda-tuda mi biasa-biasa nai baca siddi hurupu 10 decing jadi makia palangi kui curitai Nabi Adam ibaca ikorangi sejarah Nabi Adam makia palangi.
Jadi si di dosa Nabi Adam ipatallau pakianna, isuruh salai kamponna, ipasara benena, mancajia palangi kui bacai sajarana. Tapi coba gare umat Nabi Muhammad tu nasari pamasin nya salamakan. Utanaiki gare angka gatau okoe pura siaso desi senang kana pogau dosa. Penre gare liban. Dega aga barani. Amunya de to. Pakui pale. Kasiaga ki pogau dosa ilalanda sia sosiwannya. Dari bilang. Asoso umatna Nabi Muhammad pogau dosa. Nade nai patalak ga pakian. Deni pakasiri ko pungala tala asoso ki pogau dosa na dena lagay pungala tala pakian baka makanya pipakian na iromegay dosa na. Yang kedua asoso ki pogau dosa na dena isuro ki salay kampota bahkan okolalo kampun na liwa borona. Ia to namiga dosana, ia to naliwak borona. Yang ketiga, asoso umatna Muhammad pogau dosa. Nadenay pasara benena. Ang kalalo si bawe haji benena pogau dosa. Aja ni pawasan na kota lapisi. Yang ketiga, empat, asoso ki pogau dosa. Tako angka tau misangi madosa na bicara ko tau lenge macio to pa madosa ya sangi gibah pau rimonri iya tu ya sangi gibah pau rimonri makotongan nai bicara ya kode nak kuani bicara fitnah Jadi asoso ki pogau dosa, dene patallaga pakiange, dene suro ki salai kampota, dene pasara ki beneta, angka tau misangi pogau dosa na bicarai, madosa topa. Itigari kelebihan na umat na Nabi Muhammad. Makanya banggalah kita menjadi umat Muhammad. Angka tau masih riasan umat na Nabi Muhammad. Masih riasan umat Nabi. Yang kedua kelebihan umat Nabi Muhammad. Salamang kamu pinabinna dena paturun pengalat ala pacalla siwanue. Ya po Nabi Nuh alaihissalam aserani ratuna 50 tahun dakwai wawanna. Lailau wa nahara denak kada wanni denak kada asoh to 5 dakwa Nabi Nuh. Tapi iro wawanna ko mak dakwa Nabi na nata natutu bido cininna. Dia memang kalingan. Mak dakwa Nabi Nuh dengan isyarat apa natutu bido cilinna la nakka iwirin narokna na sampui rupanna pitamanang arekna. Onru kurang ngajarakna itu wawanna Nabi Nuh mengingi Nabi Nuh na podangi pungala ta'ala Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara puang aja kata saya sakaperi ya saya dalinoy capuri manangi ambak manangi puang tsunami telal linoy mate manak kapere amu benena anakna sebab dia memacuk ke Nabi Nuh mate to. Tapi Nabi tato nasari pamasin ni salamakan wattunna nalalangi tanah Makkah menre Taif malalangi menre Taif asera pulau na 3 kilo sebelah selatan kota Makkah menre Taif letu okoro ma permisi okko punggawana kampungnya Bani Thaqif apa amure namo amure
Angka kaji malalat tama kamput tahe melo kak mak dakwa ko kamput tamure. Maka dia mure na aga melo muak dakwang nak kada pura kaji nalanti pungala tala mancaji nabi maka dia bani sakip salalanti pungala tala kui ko nalanti mancaji nabi aga muca urang nga iya matandre pangkak ku iya mega gagaku magi natania nalanti deni tarima aja muak dakwah ko mai kampung salawi kampung lekor punggawan nomor 2 ai si dibicara na 2 lekor punggawan nomor 3 oh liwak pa nasuroi pak kampung ya anak muda de ene nyunyuran lolona nak kada aja mula pesangi mak beni Muhammad ko kampung yoni gasabatu mak de mancaji kasih nabi taipan rasa-rasa irim peki batu iya mana apa aja tepan rasa-rasa masuknya ke perbatasan itu okoniro nabi talle pak bura-burai utuna apa angka batu sidikan utuna gangkana macolok darana nabi tawatu ero dena lapasangi darana miti kotane pak makada iko miti daraku kotane hancur ilino imatu gangkana madareke lalang ati puang angkamu paga kasih lalau wat diwola nakanai hidayah tau pura rempa kikai ya kong kamu palalau wat diwola amu maraji panai wola toh jadi sisa gaga cai-cai na nabita pura rempa kide mak dareki mak darari ko pungala tala kong kamu palalau wat diwola amu maraji panai wola toh dari kena nabita nonno malaikat Jibril Muhammad nasuro kak pungala tala makoken no mewaiko aga musat dimuat perluar ria maka dei nabi tadi toga aga seding nak kada angka tutu muat darai dega mu melo suro kak makka iro bulue lo patapaiwi iro pure rempaki ko batu na mati si kampung mapat jamanang maka dinamita aja yemi ampai na pakwa kak rona sabak deni sengi maka da anu makanja ubawangi bali mana millo doang ngi sari komang na kana apa tiruang na kana hidayah ya kotani alena anak napa ya kotani anak-anak apo napa salama si di kampung kota Taif nah samagai angkamu pinabita aja melo ni malaikat Jibril maka ibulu patapaiwi maka dia bita aja salama bahkan amo asanna minabita tarampe wat ditona tolak balae mamotoroki tapi repere ni motoro melo ni buang asal meringeramuki Allah Muhammad insyaallah salamaki amotu datu da mi wiribatai tako angka pamotor malah silat da melo dibuang tabak Allah Muhammad insyaallah dia jadi buang begitu barakana asanna nabitai degaga nabi jamingi umat natama suruga sagadina nabi tabawang maka dia nabi ta kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba sininna umatku tamamana suruga alhamdulillah idi mana nasa nabi tai umatna tamamana suruga illa man aba iya mide natama bakke tangae jadi yang katutu paling matu umat Nabi Muhammad pakai tangga tama suruga okoniolo na suruga tama gaje aja naga ais aja bawan na qila ya Rasulullah wattunnai tanai nabita surun Allah Ta'ala wa mayya aba ke gana roban sana tau tiat tama suruga
Angka gapalit tau bake tangga tama suruga ke gana bangsana. Maka di Nabi ta man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nigi tau turusi ka, nigi macin rolai ka, mulai lalangi purewola suruga. Tapi nigi mak boko-bokori ka, dena milo puro-pogau, dena mulai lalaku. Faqad aba. Iya na tu tau bake tanga. Ye dua na lalang he. Melo kita masuruga, olay lalan na nabita he. Olay lalan na nabita. Maka dari pun Allah Ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Podangi umatmu Muhammad maka da kumu poji puang Allah Ta'ala ya kota poji puang Allah Ta'ala acin rolaika olay lalakku nasa nabita yuhibbukumullah ya kotolay lalanna nabita na poji toni puang Allah Ta'ala wa yaghfir lakum dzunubakum na dam pangetopi puang Allah Ta'ala sinina dosa-dosa ta. Jadi ia panaturu pamasena ia panaturu papujinna puang Allah Ta'ala nariko yakin rolaina binna ia naruh tujuan na to maulu melo yola ia lalan na nabita aga lalan na nabita puang Allah Ta'ala sendiri paui kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Podangi umatmu Muhammad maka dai iya na wola lalakku aga lalan na nabita sidimi ad'u ila Allah uragai tawe nama cawe okko puang Allah Ta'ala uragai tawe nama cawe okko puang Allah Ta'ala iya lalan na nabita makuraga selekomang manusia dekat dengan Allah magi ko macawe to ko puang Allah Ta'ala lay jamingi masempo dallena manya marrilino salama suruga irong pemelo yuk bite macawe ko puang Allah Ta'ala barak masempo dalle masempo dalle ko puang Allah Ta'ala okko suruga si wawa nabita ya kuangka manu mabasak kupunana peko batena puanna panri malay warra si karau na panu bimanu na kur sininna manu mabasay ang kamana makdape mandre ko pala liman na punana matangangi mandre manu na sapuru lakna capui warreo ko pak karau na parese unron nanre na manue wah melomupi na alepa warra si baskom si bakoro mala si warra si bakoro okko si bakoro na panri ro manu mabasay sementara na panre tolina paresa talina masoni ay nagatangi jolo bakoro de na lemanang idalle na magi na koro apa ko ya lemanang na betui matu talli makotoro tau mabasay ko puang Allah Ta'ala macawe te ko puang Allah Ta'ala de na mabela dalle na o kumui kampon na masage na dalle na lay sapuru to ko puang Allah Ta'ala de na maragi makareso nang kadalle na capu matu melomopi maka de puang Allah Ta'ala malaikat angkamu pa alepi
matangang himandre na dupa dalle na tapi na paresa ai tarik-tarik yolo iye apa iko ya len mana ngi dalle ne takkalupa matu mabela si ko ya tina tarik-tarik si itu macere pung Allah Ta'ala na palihara pung Allah Ta'ala na kontrol dalle ta pung Allah Ta'ala. Tapi coba garek manuk malairai manuk de na mabassa lai pandre matoto lai pandre mato tapi maga batena punana pandre karau mato warra tapi waktu na pandre nampor mi tasyampo andrewe angkat tepok ko batue mancaji silat dak kai batue napan andre dia satunya tumpu batu luna mako si saro atanna pungala taala mabela yede ena mabasso ku pungala taala yede ena macawi ku pungala taala maka jinappa dupa dalle na angka si matu manyamat tapi niro warra namporangi onna pungala taala ro namporangi punana okoy wirina camma etappa macarepa tapi namanya manu amu macarepa nandre to maka toro pungala taala ko mabela ita ko pungala taala dena kada halal halulu naja mamanang yang penting andre angkat tapoko cek demi tappa tapi mega manu melo mak dapai mancaji si buti jolo napan andre makotoro tau mabele ku pungala taala nandre cek dek na dua telu mancaji si gajak-gajak jolo matewe tami ki buru pakalai tami penjara layola ka manyandre na cek dek lada mani makanya perlu oleh lalan nabita aga lalan nabita calo itawe uraga itawe akalangi itawe sarekom macawe ku pungala taala iya lalan nabita nadiga mulai lalangi maka de nabita ana wa manittaba'ani iya mulai lalangi si bawa nigi tau macin rolaika denak kada ana wa ulama ana wa ustaz iya si bawa ulama iya si bawa ustaz de tapi ana wa manittaba'ani iya si bawa nigi makanya untuk murage tema cawe ku pungala taala adalah tanggung jawab kita semua pada mangobi ki pada calowo ki iya ku mak berjama ki makku ganai coba mak berjama ki makku ganai pada akuraga ki pakan kasih ditaupah iya de enak berjama tasik ditamu waktunya 1 bulan tasidit tapade kan si ulang etana maka insya Allah si ulang ni penuh masigi berjama iya komak dakwa mana si kiro matu penuh masigi tasidit tasi ulang pemang 20 ni dia nanale masigi mak bagu masigi si tahu nah sini no masalah lebih kadere oleh karena itu uraga itawe nama cawe-cawe ko pungala taala barak menyamang ipakkalinonna kemudian si bawe matu nabi takko surga pamasena pungala taala kemudian sifatnya nabi tawaduknya wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum ya ronabita napoji pakere napoji toi taupat di wa yajlisu ma'ahum napoji toi nabi tatu datu dasiba wa taupat di napoji nabi tasitudanga taupat di magi ko taupat di wasitudangan malemmak syukuru nyawai alhamdulillah syukurulah dek iya angkana motor na lengak pungala taala mau motor tua yang penting motor ya senang magi nak kuaro nasabak si bawe pas sepeda
Pas sapedai sukuru to apa si bawi tau malalange. Tau malalange sukuru to pak mak bali boleh tau kepoe. Tau kepoe sukuru to kepo mo pak bali bola aku sojo lalu nih. Jadi toli sukuru hati. Yang kedua, ia koto padi yewa si bawa malemak monroyase limai. Maka dia nabita al yadul ulya khairum min yadis sufla. 5 monroyase mabelai kasinna na 5 monroyawai. Aga je napagok 5 ko monroyase mak bere. Monroyawai milau. Malakda na poji pungalatala 5 to 5 basai mak bere. Naya 5 na puji milau. Na poji mak berewe. Makanya di dalam Al-Quran ya ko persoala warampara na rampe pungalatala aganasan amfiku mimma razaqnakum aberingi sesa je kuang kadale na weringi pungalatala. Aberingi sesa kuang kadale na weringi pungalatala. Magi na suruh ki pungalatala mak beringi. Agaga ya berenge lak bimalasi pilisu barakana naya agaga mabuange poliasi langi latu tanai. Betul na kuang kagaga ya bering de panalatu tanai anu mabuak poliasi langi de panalatu tanai angkani barakana itu pak berewe berewa. Jadi aja tahirang kuang katau magala mak bere dena capu agagan na lamate. Sini no masalah melebihi kadari. Oleh karena itu ia sifat na weringi na contohkan ina bitai mamadaina matan resiri ya lalolang okolebo na walinir. Sifat tawadu mah pakatuna ale ipake lolang okoyase nelebo na walinino maka insyaallah mamadaina ipake lolang salama insyaallah kana ma'i fil jannah maka dabita sibawa kak matu ke surga pambasina pungalatala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.